Helix Coaching Center, Damkam Bazaar, KFC Building, first floor. Admission and registration open for NEET UG 2025 to 2026. Classes start on first week of June. Duration 1 year. 7 months theory sessions, 3 months revision or DAP session, and 2 months revisions. Course fees 25,000 and can be paid in installment. Join our mock test series for free. That is on 24th March, 7th April, 21st April. Free demo classes are available. For further details, contact 8131 038 136. Gadin lamka daily news nilai ni direct sompaku March sang ni som ni panga ngai thalen tu zo sich bai simtu pa hoi bai phe chanchan la khomte Churchanpur MLA gukte an tu sobo District Hospital Administration into sobo lamka kopi sunga total shutdown pongin chanchan kim zo ngai thai pio tu ni direct sompaku March sang ni som ni panga Jongmi Student Federation General Headquarter into so a ball ki mudana chun lamka le seve la thagum sona theiding a hi hi zikin boina sukven a hi masi kopi sung emergency shutdown a ball oi kopi sunga ki machak na school college le dorte ko man hon phalipun tin mi pi te le ko ma pot dok lowa ina chi dingin atu sona wa chun atak lang oi zigul ma chun tunin bazar le lampi a chi tu ding ko ma mu ina poi Tuni March direct sampako sang ni som ni pangain Churchanpur District Apart MLA gukte an lamka khosung boina chunga ki chamna le munna theina dingin dot na to so bol oi MLA te to so ki mun again na chun igam sunga nitam lo chi sa ta te athil tung doi lo tak atun zikin ki pum khatna le ki chanaw na sa tak asudeng dela ko ki sama ma hi ti na giana Manipur zibul hak satna ituk layu pan ko mapoi mo lai tak hi ti na gen oi masanga ipu pa te win ala chi pi u ki ngai dam tu na hi hemil lawa u naw ka la ki he thim lo na te pu pa chon dan le Christian hi na to ki he thim tu ki ngai dam tu ding hi tin le gen oi lamka khosunga zat le nam za chum cheng khom ten ikala ki dai dan na te zika boina bol ta lo ding in le dot na bol oi chule lamka khosunga dan le mol phataka theina dinga panna dingin le dot na bol o lamka khosunga MLA gok chamna le munna theina dinga to so bol te cho hi le mursang rural sanate MLA tipaimu constituency le zamang haukip MLA henglep constituency paulin lal haukip MLA saikot constituency bungzagin balte MLA thanlon constituency lem khaute MLA Churchanpur constituency le Chinlunthang MLA Singat constituency te hiu Zanita kathil doi lo tak mai district hospital atun thuwa district hospital administration apathasu chun zigol hin again here direct sompagit merch sang ni somni panga ni tak da ko in lungnama ma mi pi hon khat hun ki ko lutin district hospital campus adam lote le asunga sem doctor le nurse te so pataw ding khopin thom hong nei oi hun chom khat zo zandak som pakhatin sepaite hung tung thei panu ji zo chun ki ko thom hi ding tapoi campus le angai golin ki thei pan hi zigola boina hung phut phatin doctor le nurse te ki sakna cheng ahung suk boi be philowin azinga operation routine zo sile cancel in ki koitai zigola igamathil boina atun phat le ahi thei chun khen chum nei lo adam lo get kolna hospital le compound sung thiang thona susi boina da thei le ti chu kanu ma oi
zizik chun gam mi pi te hin a thei ha ma hi chun boina siam pang zalo ding in ka hun chial oi achuti lo le dan le hospital nei sun su se khaleu hin ileng wa dinga manna hi dinga hi tin doctor ting lon le thang loi medical superintendent district hospital lamka churchanpur chun atu sona chun atak lang hi zigul ma chun churchanpur doctor association salemveng lamka in le tu su bol hi ngai tu na pi ting tak nei le christian sa ko zui te hi nawa thu pi pe na ko in mi pi te zana sang tak pe kom le doctor te le zigul ma chun zana sang tak pe jing hi teu dam lo kiat kol na thim zil na mon te mimal chan vo dam theina kiat kol na mon te suk boi lo dinga dot ban un doctor ten dam na nga ya dam lo te a hi ding gola pan pi na wa hin mi pi ten le hat taka support zoding in information and publicity churchanpur doctor association te patin to so bol oi Kuki Chief Association churchanpur in ko house zo si te king a hi sakna to so bol na chun tu chung awang set takin ichian naw lamka khopi sung boina chunga district magistrate in curfew apong golin mi pi lekhutin a house te an zui chi ding in hi sakna to so hung ki bol hi zite chu khotin a house te an committee et kaya huma zibuina ki saloding in hi sak hi house in a poi modung zui pan lak ding dan hi han la ki ma chak ding dan a hundung zui hung ki hi sak ti lo ku man bang ma a bol thei lo ding hi Zi ki gen te si hi house tinin a committee a kiat kai ding in KCA a pat thu piak le hi sak na hung ki bol hi chule ko hi tale house a upa thulak lawa boina si ma le aman mo ki pu ding hi tin atu so na wa chun atak lang wa hi KWU le KWOHR in hi sak na thu so bol na wa chun gam sung thu le la boi tak zikin nu ten duty pu angai ta zigula hin duty pu ding dan hung ki sima tom ngaya panla che ding in ka hung chil oi tuni direct som paku march sang ni som ni panga main road a duty te hi le S kanan beng Ebenezer B phai cham B new mall to bizang sil mat shortcut a duty te hi le bizang BI zulon T phai zang a duty te hi le sinot beng T phai zang sil buzang le DM beng te hi chule jing direct som ni march sang ni som ni panga duty ding te hiule bizang mana bi vengnom DHQ tuibong S common nom le pisga ti phai zang duty ding te hiule te sheng unit te hiding hiu main road a duty ding te hiule tuibong El Semol N mall hoi le leizang khopi te hiding hiu Cookie Students Organization Delhi and NCR in kipa pina tho so bolna wachun let ko gin kip gen Harvard Custom HSU alotin na chungle S Martin Lungdim Intex Assistant alotin na achangchung in kipa pi thu kapungoi mabana le loting tozel theidin doi sakna ka hunglan oi ti na tho so na wachun atak langwa hi Mizo People Convention Manipur in tho so bolna chun Tuni March Direct Sompaku sang ni som ni panga niya MPC Manipur YMA Manipur Group le MZP Headquarters Manipur OB10 joint meeting ane in zigulahin resolution CM ahi ti ka hung hi sak oi igam sungmulem na lemun na theina dingin MPC chun theidan danin ma kila jing hi mizo mi piten igam din mun te he in boina so sang theina ding bangma bol lo ding le kampau toidan le social media pilwang chi ding in chile hi sak hiu
MPC unit tina pui tu ten member te akul le poi moda na etkaya boru phalo tung theila ka pilwang chi dingin ka hung hi sakui ti na to sona wachun atak langwa hi LM Academy lingsipai mona teacher sepna ong hi post ong te hi le confine a postly English a post ni science a post khat le social science a post khat a hi chun qualification a hi le graduate hi ding a hi ko to banglung lu na nei ten hung tung ding direct som ni pani march sang ni som ni panga masanga ngai ben thei ding a hi ginlal thum bai phe mul ngat ko hausa in ki pak su bolna chun electricity department Churchanpur subdivision Churchanpur police 129 battalion CRPF le village volunteer ten panna satak la electric CAC phat piak na chongun ki pak thu ka punga mi pi ading ala ki piak zo na te wa thopi ma a la chongun na satakin ki pak thu ka hung pung oi ti na thosona chun atak lang hi Manipur Chief Minister Louis N. Biren Singh in Election Commission of India ECI in Aadhaar card le voter ID link ding ati cho pha sak pi hi dan again here ECI in zigola to pon a bolna apat ahin dan to kituk law Aadhaar card nei te het do the in umintin fake voter card tam tak mat thei law ding a hi ati election to kisayale transparency umintin maban election ale vote nei tu dik tak ten vote kha thei ta ding a hi utin again here Government in ammun taka verification le cross checking a bol ngai hin le again here lam ka khosong boina to kisaya tu ni chun ko chum chum apat pui tu in pil student organization apat pui tu ten ki chamna theina ding in thu pukna bol oi je thu pukna bol teu cho hi le namkala boina kit lo na ding apan la khom ding namkal boina thei thil bol thu so bol namkal boi theina ding kampau so te demna bol oi mabana boina kit kha ka hi chun athu again chamding tu chung boina je ka indelo nu si te Supreme Court of India in Vian Vitna apir ding chule mabana boina kit lo na ding a ko chum le denomination chi chum ten mo pu ding hi tin tu pu na bol oi je tu pu na hin kuki in pi marin point zomi council kuki khanglai lompi zomi youth association mar youth association Koki Women Union, Mar Women Association, Jomi Mothers Association, Koki Student Organization, Jomi Student Federation, Mar Student Association, Kaucho Mapat Evangelical Baptist Convention, Presbyterian Church in India, Evangelical Organization Church, Koki Christian Leaders Forum, Mar Christian Leader Forum, Christian Goodwill Council, Pastor Prayer Fellowship, Lamkaten Soyakai Ui. Department of Defense KCA lamka indemna cho so bolna chun mei tarik thum sani somni pathum ni apat mei te ten tha chimit dinga e ko na pu nat na jika mei te gal songa dinga kisim do Kokizo Village Volunteer Eastern Zone Chairman ke guite chunga khot ki thana chungen KZVV chun kho akisa demna sang tak le ki pung he tunung tu bana zigola thil doyum lo takhi ko man bol ta lo ding in ka hun chial wa hi ti na tho sona wa chun ata lang wa hi Zenhang Lamka Village Authority in his sakna to so bolna chun Zenhang Lamka Village Authority hum sunga nam chitin kilungol taka cheng khom na mona hi ikopi sung huinun da na hoi lo zikin acheta tarik som pasagi march sang ni som ni panga khan Village Authority in public curfew apung chu lak do khenai lo zikin nitak lamda gu ki pat jingka lamda gu kim chan Zenhang Lamka hop sunga lut le pot phal lo hi ahung lu te le aman mo ki pu ding a hi chule Zenhang Lamka hop sunga CSO le philanthropic organization le defense committee ten manipol hum sunga volunteer te en kai ding le akul le poi mo go la boina thei ding ven na ding a duty pochit in ka hun hi sa ui ti na tho so na wa chun ata lawa hi case wan thang zaman tombing en vial khan thang Nengkhan Swan Guite le V Gauthian Muante Convener Paite and Reconciliation Forum Lamka Kienga Lekha Thotuki Mu in again na achun December tarik somthum sang ni somni pathuma PTC Conference Hall akilem na thupuna dung zuin PTC General Headquarter Vizo si PNF Kotakoi in hi March tarik somthum sang ni somni palia PNRF to so a PNRF din mun to kisaya hi sakna PNRF pin ma
gal do na le pol dang ki mat na ti gak lo phot ding le zigul chi to phota zigak na hi PTC general headquarter bepa mat phot ding pha ala ke sa hi zidung zuin meitei gal do na le pol dang dang apalai hi na ala ki sunzom ma le inam sung dam jok na ding gel nan tuni marriage direct sompaku sang ni som ni panga pat zigul apalai ka hi na teu chu ka kisu tha wa hi ti ka hun hi sa oi tin soya kai wa hi. Looking for a fresh new look? Or just a break from the everyday hustle? Welcome to Get In Lanka Unisex Salon, where style meets relaxation. Whether it's a stylish haircut, a soothing spa, or a refreshing facial, we've got you covered. Get pampered by our experts in a space that's all about you. Step in stressed. Walk out confident. Get In Lanka Unisex Salon, your go-to for style and self-care. Book your appointment today and feel the difference. Yang fila zo sunte la katulaya Mizoram ala sa min thang mama lamka chikim group ten kumnga atin lopna la sading chi la hung zin kol chun program loting takamang zo in eilanu sikitai ahin la ama lamka sunga kopi sunga boina neu khat lai ta hi to kitonin ama compounding CMP ka social media the thangin hi lamka bangsat sum loading hilele hungki tapung kati ama kampaw gola zikpi kinala ke the thanga ji chu aman le amu phatin zigul kampaw nei lo a hidan social media mangchan hil chetna bol hi amana ge na chun tunung ale lamka ko aphat to zel nak le concert bola hungki ding ka hi ti na thuge na chun hi thein hi kanin be felvek to ma se rim talawa en po ni se I kha story ate miron men sona kor po min pese karon kal to lawang bai yang pela ti te kha halo ama kha karil ru po ni lawa ka sel chho po ni lawa ingmoni ngai thiam lo na te lom palta ging te khalau thonga he po se karon siama chon lawi nei vat ula lamka pupui concert te cha kom ron kal le thuai kan tum don nia tulai lamka le se vela thom phalo le gen khol ma sa lo boina phut phut a hi to kitonin tulai ta class 12 exam chi zinga hi ji to kitona chun human student le lampi su boarding le teacher exam duty atai lum le tele su boid loading in Council of Higher Secondary Education Manipur DC chun lamka kingin dot na bol hi Young YP Association General Headquarter into so a bol ki muna chun zanita ka boina huna IDPSJ umna youth hostel relief camp hyang tamlam ka etekin la hi meitei ga zika in the low kangtum building nei lo umte umna window glass suksiat le compound sunga gari umte suksit a hi bana asunga na mei chapangte suthom haw le law thong taka koi in la umna chungu YVA general headquarter chun thim lo akichan tak zet a hi mabana sigolagam sunga boina umte bitna theina dinga panla khom chi dingin chilna le bol u ji chu to kitonin district relief in charge DC tuibong lamka patin le prusu abol u lamka sunga chengte ki kala ki he thim lo na jika relief camp te subboya chu demna bolin lamka sunga relief camp chum ma umte veng Vietnam mo ei pu buildingin 26 le 27 sector Assam Rifles te ngan sia hiutin le atsona wachun atak langui Chanchanla Khomte Churchanpur MLA Gupte into Sobol District Hospital Administration into Sobol Lamka kopi sunga total shutdown pongin Tunitak adinga getin lamka news ngai thak theile yet thei ji chan hi ngai tha len tu zo se nom le mangpha